Monsieur le Président, Mr. President, honorable members of this Bwana Perezida, abanyamuryango b'akanama ka Loni gashinzwe umutekano bashyitsi bahire. Uyu munsi ni uwa nyuma w'ubuyobozi bwanyu ku ntebe y'akanama gashinzwe umutekano. Ni iby'agaciro, ni ishema kuri nge kubashimira ku kazi mwakoze neza mu gihe cy'ukwezi mwabimazemo. Intumwa yacu yishimiye cyane kubona iki kiganiro gifunguye cy'akanama gashinzwe umutekano kigaruka ku bibazo biri mu gihugu cyacu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo irifashisha aya mahirwe kugira ngo ishimire umunyamabanga mukuru wa Loni Bwana Antonio Guterres ku bushake bwe budacogora mu gusubiza amahoro mu gihugu cyacu. Kandi ndashaka gushimira Madame Bintou Keita, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru akanaba n'umuyobozi wa MONUSCO ku bisobanuro by'ingirakamaro yaduhaye mu gitondo. Intumwa yacu yafashe ku mutima raporo y'umunyamabanga mukuru yerekeye ubutumwa bwa Loni bwo gufasha mu kugarura ituze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Inyandiko ifite nomero S 2025 bare 59090 yo kuwa 19 Nzeri 2025. Ariko tuributsa uko ku itariki ya 22 Kanama uyu mwaka mu nama yihutirwa yateranye ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Panama, akanama kagaragarijwe ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere, ubugome budashira n'ibyaha byibasiye inyokomuntu bikomeje gukorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, byibasira cyane abaturage b'inzirakarengane ndetse n'ibyago by'ubutabazi birushaho gukara umunsi ku munsi bitewe n'ibitero by'ingabo za RDF na M23. Kuri uyu mugoroba urubyiruko rw'ibihumbi muri Beni na Rucuru rwafashwe ku ngufu n'ingabo z'u Rwanda n'ingabo zazo zifatanyije na M23 bajyanwa ahantu hataramenyekana. Icya kabiri, kutubahiriza ingingo z'icyemezo cya 273 cyemejwe n'akanama ku itariki ya 21 Gashyantare 2025 gisaba ko ingabo z'u Rwanda RDF n'imitwe yazo izwi nka M23 zihita zisohoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nta yandi mananiza. Natanze kandi urugero ku mishinga y'amahoro yatangijwe na Amerika na Katari, aho byarangiye ku itariki ya 27 Kamena i Washington hagizwe amasezerano y'amahoro hagati ya Congo n'u Rwanda, ndetse no gusinya Doha inyandiko y'amahame, inzira igaragaza uko amahoro yagerwaho hagati ya Congo n'u Rwanda na M23. Bwana Perezida, ubutumwa bwa mbere nshaka gutanga bushingiye ku kuba hashize imyaka irenga 30 uburasirazuba bwa Congo buri mu ntambara ndengakamere. Ibisekuru byose byakurikiyeho byarerewe mu bwicanyi, guhunga mu buryo bunini, ubucakara bwo mu mibonano mpuzabitsina no gutakaza ingo zabo. Ibi bitero bitugezeho byashyize uburasirazuba bw'igihugu cyacu mu kaga kadasanzwe k'ubutabazi, aho impunzi z'abaturage bacu zisaga miliyoni 7 ziri mu gihugu imbere. Abadeplase muri Mutarama na Gashyantare uyu mwaka umubare wabo wageze ku rwego rwo hejuru ubw'imijyi ya Goma na Bukavu yigarirwaga n'ingabo z'u Rwanda n'imitwe yazo ya M23. Ni ngombwa gusobanura ko inzira ya diplomasi iri gukorwa n'impande zose ntisobanura ko ubutabera n'indishyi ziturutse ku byaha byakozwe byirengagijwe, nk'uko Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi yabivuze mu ijambo rye imbere y'inteko rusange ya 78 ku itariki ya 23 Nzeri uyu mwaka.
raporo ya mapping ya Loni yerekanye urugero rw'ubwicanyi bukomeje gukorwa. Si intambara gusa, ahubwo ni itsembabwoko rihishwe rikomeje guhitana abanyekongo imyaka irenga 30. Mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka, abasivili barenga 300 barimo abagore 48 n'abana 19 bishurwa agashinyaguro mu karere ka Ituri n'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Ibi si ibyaha byihariye, ahubwo ni igice cy'uruhererekane rw'ubugome bukomeje. Ndashimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gitekerezo yagize mu kwezi kwa Kanama cyo kuhamagaza inama idasanzwe y'akanama k'umutekano kugira ngo yige kuri ubwo bwicanyi bwagaragajwe na Human Rights Watch. Bwana Perezida, ibi si ibibazo bya Congo gusa, ni igitotsi ku mutimanama rusange w'abantu bose. Inzigo z'ubugome ziterwa n'inyungu ku mutungo kamere w'ingenzi ndetse n'ivangura ry'amahanga, cyane cyane irya Leta y'u Rwanda, bigaragaza ibiciro byo kutita ku bibazo n'ingaruka zo kudahana abakoze ibyaha. Buri cyaha kidahanwe buri gihe dutuje kandi abashya baricwa, bifungurira amarembo ubundi bwicanyi bushya. Kumenya ibyaha byakozwe, kubika ukuri ku bazaza nyuma yacu no gushyiraho ubutabera si amahitamo, ahubwo ni ishingiro ry'amahoro arambye kandi yubahiriza agaciro ka muntu. Uyu munsi mu gihe isi yose isaba ubutabera mu bindi bice, ijwi ry'abahohotewe bo muri Congo ntirigomba guceceka. Bwana Perezida, ibyo navuze bigomba no kumvikana neza, kuko nta nzira y'amahoro ishobora kuramba idafite ubutabera. Kurengera ubuzima bw'abantu si ikiganiro cyo kuganirwaho, ni ngombwa. Kwihorera mu gihe ibyaha nk'ibi bikorerwa abantu bingana no gufatanya n'ababikoze. Kurengera ubuzima bw'abantu mu miryango yose ni ngombwa, kandi bigomba kuba ku mutima w'ibikorwa byacu byose. Akanama gashinzwe umutekano ndetse n'umuryango mpuzamahanga ntibashobora gukomeza kurebera uko kudahana ibyaha bigenda bifata indi ntera. Ubutumwa bwa kabiri nshaka kugeza hano bukurikira ubwa mbere. Ndashaka gusubiramo ubutumwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ku itariki ya 23 Nzeri avugira imbere y'inteko rusange ya Loni, agira ati: hari imyiteguro irimo gukorwa yo gushinga komisiyo yigenga y'iperereza y'inama y'uburenganzira bwa muntu ya Loni kugira ngo icukumbure ubwicanyi bwakorewe mu burasirazuba bwa Congo n'abaduteye hamwe n'ababashyigikiye mu mezi ashize. Ndasaba umuryango mpuzamahanga kwitangira iki gikorwa gikomeye kugira ngo ukuri kumenyekane, ubutabera bukorwe ku nyungu z'abahohotewe kandi hashyirwe imizi y'amahoro arambye ashingiye ku kwibuka no ku nshingano rusange. Ngarukiyaho amagambo ye. Bwana Perezida, kugira ngo intambara irangire, akanama k'umutekano binyuze mu cyemezo cy'2773 cyo kuwa 21 Gashyantare uyu mwaka kasabye ko M23 isohoka mu mujyi wa Goma no mu bindi bice byose iri kugenzura, ndetse no gusenya ubuyobozi bwayo bw'inyongera bwashyizweho mu buryo butubahiriza ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Byasabaga kandi ko inkunga yose ihabwa M23 yaba inyuze imbere cyangwa inyuma ihagarara. Amasezerano ya Washington n'itangazo ry'amahame rya Doha byavuze ibintu bimwe:
gusohoka kw'ingabo z'u Rwanda, guhagarika inkunga yose M23 no kugarura ubutegetsi bwa leta mu bice byose byigaruriwe. Ibi byose ntibigomba kuganirwaho. Niba tugomba kugira amahoro nyayo, akanama gashinzwe umutekano nk'umurinzi w'amahoro n'umutekano mpuzamahanga kagomba kureba ko ibi byemezo bishyirwa mu bikorwa mu buryo bwimbitse. Ntibishobora gutandukanywa n'isohoka ryuzuye ry'icyemezo cy'ibihumbi 2773. Kugeza igihe ibi bizashyirwa mu bikorwa, amaraso y'abatagira icyo bazira azakomeza kumeneka. Bwana Perezida, ndasubiramo amagambo aherutse kuvugwa na nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi, intego yacu igumye ari imwe: kugera ku mahoro nyayo arambye kandi agaragarira bose, atari agahenge k'akanya gato nk'uko byagiye bigaragara mu myaka 30 ishize bigahora bibabaza abaturage bacu. Dushaka amahoro nyayo atari inyongera adashimisha abaturage. Twizeye ko umuryango mpuzamahanga uzaba utazahungabanywa kandi w'intwari ugahagarara ku ruhande rw'amategeko. Ubu nibwo ukuri ko kuri nyako kuzatsinda kudahana, bikazashoboza amahoro kugerwaho. Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni igihugu gifite umwuka w'ubuzima, ubutunzi bwinshi bw'umutungo kamere n'ubushobozi bw'abaturage bacyo. Dushaka kugira uruhare mu kubaka amahoro ku isi, ariko amahoro atangirira mu kwemera ibyago twabayemo. Ndasaba uyu muryango w'isi yose ko wemera jenoside yakorewe abanyekongo, gushyigikira urugamba rwacu rwo gushaka ukuri n'ubutabera, kandi ku buryo bw'ukuri ukudufasha kubaka amahoro arambye mu mutima wa Afurika. Dusaba koloni ishyiraho uburyo bwihariye bwo gushyira ibihano ku bakoze ibyaha by'ubukungu, iby'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu ndetse n'icyaha cya jenoside yakorewe mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Dusaba kandi loni gushyigikira ibikorwa byose bigamije guhagarika inzira z'inyungu zicuruza ry'amabuye y'agaciro byanyuze mu buryo bunyuranyije n'amategeko, byamaze imyaka myinshi bifasha intambara n'amarira y'abantu. Umuryango mpuzamahanga ufite inshingano z'amahame n'iza politiki zo kwemera iyi mpanuka ukiri jenoside, kandi ugafata ingamba zikwiye guhagarara no kutagira icyo ukora mu gihe ibyaha nk'ibi bikorerwa abantu bingana no gufatanya n'ababikoze. Dusaba gushinga vuba komisiyo yigenga mpuzamahanga y'iperereza ifite ubushobozi buhagije kugira ngo ibashe kumenya ukuri, irenganure abahohotewe kandi irangize umuzi w'ibihe byose wo kudahana ibyaha. Bwana Perezida, reka ngaruke kuri MONUSCO. Umwanya w'igihugu cyanjye kuri iki kibazo wigeze gutangazwa kenshi muri iki cyumba. Guverinoma yacu irifuza ko MONUSCO ihabwa inshingano nyirizina zo kugenzura ko igihe kizaba cyemejwe cy'agahenge cyubahirizwa ndetse n'uko amasezerano y'amahoro ashyirwa mu bikorwa. Turashimangira ko akanama k'umutekano kagomba kongera imbaraga za diplomasi, za gisirikare ndetse n'iza gisunzure na MONUSCO, za MONUSCO ndetse n'imbaraga nyine za MONUSCO kugira ngo ishyire mu bikorwa manda yayo izaba ivuguruwe vuba. Dusaba akanama gufata ibyemezo bizahatira u Rwanda n'abafatanyabikorwa barwo M23 n'abandi kutabuza MONUSCO kugenda no gukora akazi kayo. Ibyo ni ibintu bidakwiye igihugu kivuga ko ari icyitegererezo mu gutanga ingabo mu mikorere ya loni.
bwana perezida, mbere yo gusoza ndashaka kongera gusubiramo ibyo igihugu cyanjye cyasabye akanama kugira ngo dutere intambwe mu rugendo rwo kugarura amahoro arambye atari amahoro y'igihe gito atari ay'ukuri. Icyambere, akanama kagomba guhita gashyira mu bikorwa amasezerano yo ku itariki ya 17 Kamena 2025 yasinywe hagati ya Congo n'u Rwanda, ubu akaba ari igice cy'ingenzi kidatandukanywa n'isohoka ryuzuye ry'icyemezo cy'ibihumbi 2773 cyemejwe uyu mwaka. Cya kabiri, turasaba ko akanama kongera imbaraga mu bihano, hakongerwaho abayobozi ba M23 n'abayobozi b'u Rwanda. Icya gatatu, dukeneye inkunga yihutirwa yo gushyira mu bikorwa komisiyo mpuzamahanga y'iperereza nk'uko biteganywa n'icyemezo A/HRC/LAS/ST 37/1 cyemejwe ku itariki ya 7 Gashyantare uyu mwaka n'inama yihariye ya 37 y'inama y'uburenganzira bwa muntu ya Loni. Ndabashimiye.